Il-Gvern se joħloq pjattaforma li taqgħad l-isforzi ta' entitajiet vari biex jinġib l-investiment barrani lejn pajjiżna. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt Business Breakfast. Efforts by entities such as Malta Enterprise, the Malta Tourism Authority, the Lotteries and Gaming Authority, the Film Commission, Finance Malta may be results-oriented, but benefits are generally sporadic and independent of each other. The return, I believe, could be much higher if we were to have a more coherent, targeted and coordinated approach. Il-Prim Ministru enfasizza li l-ħolqien ta' pjattaforma ma jfissirx ħolqien ta' aġenzija ġdida. Ifisser però li l-messaġġ li jwassal pajjiżna ikun aktar konsistenti. Fl-istess ħin il-Gvern se jkun qed jaħdem fuq ftehim mal-privat biex jiffaċilita u jżid in-negozju u l-opportunitajiet ta' esportazzjoni għal kumpaniji internazzjonali li joperaw minn pajjiżna. Wieħed mill-għanijiet se jkun li negozjanti Maltin ikunu mejjuna biex ikollhom preżenza b'saħħitha f'avvenimenti internazzjonali. Dan fost diversi għanijiet għal din il-joint venture. It will assist in the development of trade clusters, undertake research in new market opportunities, assist in the facilitation of trade finance, and create and develop new platforms to aid the internationalization of our businesses. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-fatt li l-qatt f'Malta qed jonqos filwaqt li l-ekonomija ta' pajjiżna ra żieda sinifikanti fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Tkellem dwar ċertu sfidi li qed iħabbat wiċċu magħhom in-negozjant Malti, bħal pereżempju x-xiri online, u filwaqt li stqarri li l-progress m'għandux jiġi mxekkel jeħtieġ kuntest li fih kull entità jkollha opportunità indaqs. Meta kien qed iwieġeb għad-domandi ta' dawk preżenti, il-Prim Ministru ħabbar li l-bajja ta' Mġarri Xini f'Għawdex se tkun qed tintuża biex jinġibdu xeni għal film ġdid tal-artisti Brad Pitt u Angelina Jolie. Film li fi kliem il-Prim Ministru se jkun qed iservi bħala pubbliċità tajba ħafna għal Għawdex. Ħabar ukoll li se jkun qed jinġib film bi produzzjoni Ċiniża.